Ole voin hi khuang choi thla ni riat khuang choi thla ni som pariat ni lai ni ani a Israel le Hamas in do ni som pani na ni tareng mai he thu kan buat sei lai thole ni zan hian Israel sipai hi Gaza lama an la lut lova chuti lai chuan pressure sang trek hle Gaza chimlam Egypt ram ri Rafah crossing lama chuan Gaza a tanpuina lut tur khovel sarkar engemazatina an thon chu traklian takin an ron intlar koi put to a he thu buat sei lai hian Gaza a phurlu thei alani lova helai crossing a hian bom alo puak ve le thul an buai noi ani ber mai Israel chu khovel sarkarin an karna sa a helai Rafah crossing a Gaza mi pui mamo thiarlu ani theinan inka hai puang turin an ngen Egypt tanpuina trakte chu thole ni khan Israel in a thunun lo Gaza pan na kong pui chhun lama an ron thleng to a ma se chom dol na petura inrem na siamala ni lo wangin le Palestinian lam gate chu lakhar vekani engtika nge palplang thayani ang hriat ani lo Gaza Interior Ministry chuan Israel in Rafah boma abul hnaya kho pakhat Khan Yunis abom boka mi somli pakwa an thi ti Gaza Interior Ministry chuan asoya Israel chuan mi pui chhu an rem ti lo wangin Hamas hawin an mi te har satna an siam ni in an soi ve thung nimin pia mai po khan Palestinian convoy Hamas in an be wangin mitam tak an lo boral to ni kha tun hnaya Rafah crossing honhun nga kapung khom Gaza dual citizenship nei then khat chuan thotan nia tang khan ramribula an ron in chop nai to a ma se mitam tak chuan air strike wangin an duangin an che theilo dar kar ko chuang in biak na nei ani hnuwa US Secretary of State Antony Blinken chuan thole ni jing khan Israel nen Gaza tanpuina lu theina tur ro man na siam turin anin rem tian soya anin rem tia soya Egypt chuan indo na kong poimo tak mamo chak lak na kong poimo tak ni thin hi tuna hian na khara an boi mup hle khan poimo dang Israel ina dan pin vek to boka wangin Palestinian enclave a supply mamo lu theina kong poimo le helai mun hi Palestinian enclave fa supply mamo lu theina kong chhun ani to a Rafah crossing chu official a khara ni lo thu soin ma se Gazalam Israelin thlona manga be awangin man thei lovina ni in an soi thole ni jing khan trak za somruk vel chu Egypt pa Sinai Peninsula a Al Arish atangin an chuaka tranpuina ton zatam tak an phura ma se Gaza a pek chhuwa chungchanga inrem na an langhak mek ni in an soi Sinai Foundation a Asmet Salam chuan ramri lampan tur traka hian Egypt atanga tanpuina engamoza ta tel ni in a soya international aid chu Al Arisa warehouse ala ti soi Salem le security source dang chuan Egypt in crossing chunga kongpui Israel te bai pui thlak na awanga chhiato te an siam thato te soya Israel chuan October ni sari khan Islamist Hamas fir fiakten nasa takin an bei hnuwa Gaza chu indo thlona mangin an beya tuna hian an hual chuak vek to ni he territory a cheng mi maktadoi ni point pathum vel chu power nei lovin an oma he wang hian Risel na le tuin turlam a khailak na sa a mipui an mangang hle hospital generator ten fuel an tla cham mek zela mi noi tel zet anin son chuak to bok UN thupuang tu chuan thole ni khan Rafah hon chungchanga mason na ala lo ni in a soya tranpuina pek na kongpoi mo taka indona a wangin kalpuya harsa hle ni in a soi in biak na thilom dan Blinken hian ruaman na siam turin nasa takin ma ala a tun hnaya US diplomat sang berinat lo Arab state paruk hruai tu te chuan Gaza a tanpuina lu chu tanpuina thon lu chu thil poimo berani thuan soi vek ti in
US official senior chuan a soya Blinken chuan US le Israel te chuan Hamas in tranpuina hi an manemo an ti chiat emo an hlau ni in an soibok he ngai tuana baka hi an tranpuina hi ral thuam tol ruk na na manani hlona an nei bok ti soi he wang hian tranpuina lut tur chu thole ni khan ti khotlai ani ti in Egypt security source pakhat chuan soi heti lai hian Palestinian ral plan chu Jordan le Egypt chuan an ramalu an phal lova Jordan le Egypt pa ral tlan an omlo ti in Jordan lal King Abdullah chuan soya Jordan lal King Abdullah chuan thole ni khan Palestinian ral plan te chu Egypt pa emo Jordan a emo an ron lut tur ani lo Gazaram chung le West Bank ka mi hring te chom dol na din mun chu rang taka kalpuya ngai ni in a soibok chu red line ania a chan chu Hamas hel rin hel om thren khatin har sat na siam tumin ma an la ro man an siam ni in kan hria ati Jordan a hian ral tan ron lut lo se Egypt a poral tan ron lut lo se ti in King Abdullah chuan Berlin a German Chancellor Olaf Scholz nen meeting an neya soi Israel sipai te chuan Gaza Strip bei puithlak na tura in buat seina an pe fel to ni in an soya ma se ruam man na chu mitam takin ground offensive nei thuai tura an bei se angin chumi nen chuan in milchia lo mai thei ti in sipai thu puang tu chuan nimin khana soi heti lai hian Israel atangin India mi engemozat ron thon ho an ni ta thlona hmanga ron thon ho India mi te hi sangkhat chuang an ni to he thu hi Union Minister of State for External Affairs vi Muralidharan chuan thole ni khana soi India mi sangkhat jan hi inkar chu special flight mangin India rama hruai kiran ni to thuwa soya Israel rama hian India mi sing ni velan oma an vai hian India embassy a inziak lut turin ngen an ni chutiang chuan an omna hmun hriata ol sampha dona heng lak chua bak te hi son chua le an ngai ani chuan an omna hriata ol sampha dona ni ti in thuthar thedar tu te a hril October ni sari a firfiak pol Hamas in Israel an bei hnuwa buaina lian taka oma Israel atangin khovel sarkar engemozat in an mi le sat an hruai chuak to ani ole heti lai hian Israel buaina chu an mani buaina angmain US chuan heti khop hian a ron ngai ven em a hei hi angwange niang US hian Israel hi angai ven em a Hamas ho an che ta tanga ni ni khat leka a in do long ro pui ron tir thanghal vutin US Defense Secretary Lloyd Austin le US Secretary of State Antony Blinken te chu Israel an thlok lut rum boka Blinken phei chu voi ni lai Israel a hian a kalman voin hian US President chu Israel a thlok lut vele don bok hetiang takaram pakhat buaina US ale in rol ngai lo ni in an soya Israel hi US thian tha ani ti chu kan hrevek ome ma se heti tak maya a in rol thuk hi mak tak maya ni ve hrim Biden administration hian thil lian tham tak an buai pui meka hei hi China counter nana development project bon tak maya niya deal an zia don trep lain Hamas wangin deal chu zia ani ta hri lovani in the national news ti chuak thin kan nia wangin he thil hi toy thayang berin han soilok te ang hei hi Hamas buaina siam chan dik tak ani tia soi ni lo ma se a chan ni nge la expert tena an chhut zinga mi ani Israel nena an in huat na chu thukhata da ta ila Hamas lamin an du lo em chu Israel le Middle East ram Arab Muslim ram te in thian that na le tho ho na tha an nei hi nia Israel an tho pui chuan Iran ina athlo phel le sarkar dang hi an betel don ti an in shareng ani buaina chuak se Israel poi khoila Israel hi an ron beilet nge yanga chuta chuan Arab Muslim muhil ron harin achi le kuang ang zonga ron tangin movement lian takan siam dona Israel noi bo chu Hamas ho du dana ni berani
chu Palestinian state pian chhuana na an du thu sa mani boka Israel in Palestinian state a offer po Palestinian hian voi thum ngot an lo hnol to a chan chu Israel pumpui hi Bible Palestinian anti an thla tu te atanga an ro chun an chan pol liao anga an ngai wanga nia avaya nei an du ani ole US le Saudi thodun na bon tak mai ni turte India po hethia hian atela development project hi Saudi thlenga rel kong thatak zam lu ani India US United Arab Emirates le Saudi Arabia te chuan Europe le Middle East ramte India ne na thlunzom thei tur long le rel kong siam na turin inrem na an siama hei hi an tlang zar to nge he roman na hi rel kong manga Middle East ramte thlunzom thei tur economic corridor bon tak mai ani dona hemi hnu hian shipping lane mangin India nen thlunzom anianga European Union te po an tel dona ni US Deputy National Security Advisor John Kirby chuan amha saber le poimo ber chu khovel mun pathum te inzom khom na le sum don na energy le digital communication kalzel theina tur kan hmu kan value proposition hiania hei hian ho sakna ti punna konga apui don ni in kan ngai ati United States le kan tho puiten khovel pum huap infrastructure tana affirmative le positive agenda le vision asiama hei hian ram le bial service la cham lawakal du te a hip donani project hi kumin me thla khan deal soiri kani towa rampali atanga national security official sang berber te Saudi Arabia anin hukhoma he inrem na chungchang hi an lo soi ho towa he project hi partnership for global infrastructure investment noya US President Joe Biden le India Prime Minister Narendra Modi ten India G20 meeting a khan an lo puang to ani President Biden a Middle East strategy ne na in mil hle a he project hian in biak po na le tho ho na ati chak do na Middle East boina le helai rambial boina sukyang don ni in an ngai China in Belt and Road Initiative akal pui chu hei hian a counter theidon boka project hian sum don na energy trade digital connectivity te standard sang tak ati chak do na hei hi lang tlang in nor lui na tello nettaka kalpui ani don National Security Advisor Jake Sullivan chuan Mei ni Sari Khan Saudi Arabia le Saudi Prime Minister le Crown Prince Mohammed bin Salman te UAE National Security Advisor Sheikh Tanun bin Zayed Al Nahyan te National Security Advisors of India Ajit Doval tenen meeting an lo nei toa an vision te anin share tona Middle East region chuan ngai vena hlo zual pha don ani Middle East le India le khovel tan hei hi thil poimo takani dona ti chuan final deal chu zia ani don ta a Hamas lamin Israel an beita ka wangin Saudi Arabia hian he boina hi chin fel phot angai ni in a soi chin fel phot lo chuan ri selangam lo ni in an soya he project hi Biden ta na poimo hle presidential election sang ni som ni pali lo om tura an campaign ti chakna tur le an chakna ni thei tur an factor poimo takani theidon ni in an ngaya US Middle East policy la elpui China machon nana India thlenga ti chakna turani awangin apoimo em ani Israel le Hamas boina hi US hian chinfel wata duwa hewang hian voina po Israel Biden chuan aron panani Middle East boina kara US sipai sang ni chu deployment alata da anni US sipai chuan Gaza a Israel le Hamas in kara buena zwal zel kara tholeni khan US sipai sang ni chu Middle East ada tura buat sayan ni Defense Secretary Lloyd Austin chuan an sipai tir hian US in buena hirang zokin a chang let theidon ati White House chuan US Combat Force te chu amhuna da atum lo thuwa soya National Security Council thupuang tu John Kirby chuan sipai te da tura buat sai chu
ti takzetin signal of deterrence thon he buaina hi azual zela azual zel hi mu kan du lovani ti in a soi US sipai leila mada tumna hrilova Israelin khovel barakhaya tumamni Israel sipai thupuang tu Lieutenant Colonel Richard Hetz chuan thu thar the dar tu tenena regular briefing an naya indona next day satan kanin buat sei mekani enge ani don ti kan la soi don lova mi zongjong in ground offensive chungchang an soi vek lai hian thil dang lam takani mai thei ati Israelin rin hlel an kai tatlat mai ni khovel sarkar le media lian zongjong te Israel mi poimo tam takte point ground offensive hi an soi berania mase full scale invasion sipainol puilu huka thatopa bei angchi khachu ani don lo ni in military expert then khachuan an soi mi sing khat vel lutin rol rala chet na ngin Hamas ho an va phil keu don nge engtin nge Israel hian khovel barakhaya tumle leilam bei pui thlak chungchang hi Israel sipai ho tulam le an sarkar ho tu te point an soina sa a an lu huna an chet dan tur te thil tam tak an soi lang tlat maya hei hian ngai tuana ti thui viau Israel hian ground operation an soya an thil ti dan tur te an soi lok vak na chan hi hetiang lo deuh hian chet an tumem ni ti rin helna meka psychological game an khel tran emni ti chu michik mi terin danani operation nei don se an thil ti tur soilok chiam lova an chet merin omzoka mase an soilok na sa ang reng viau box hiya hei wang hian an chet dan tura Israel hian rin hlela kai pha a chelam zong chu ni lo mase an soi ang lo takaron chet an tum mayam ni Lieutenant Colonel Richard Hetz po hian nimin khana ron soya ground operation an soi supa chutiang lo deuh chuani mai thei aron ti ta engang tak chuan chedon chuni mo Hamas nena indona athuk chho zela wangin US General Senior chu Israel rama athlok lut vele ta thut mai Middle East American sipai te en kol tu helai bela US General Lelber chuan tholeni khan puan lok lovin Israel athlok lut thut ni in Reuters chuan apuang Palestinian firfiak pol Hamas laka indona thuk jok kalpui an tum mek lai ani US Central Command ho tu Army General Michael Eric Kurila Israel jin hi Gaza a Israel sipai ten laya bei pui thlak an tin tu mek nia alan lai ania US official senior pakhatin Israel atlo hun berani US President Joe Biden chuan puan to angin voin hian Israel pan mekani US sipai chuan an biala sipai chakna an tipunga Iran le Iran thlopol dang te chu he buaina hian anin rol lo nan ma an la tian soya hei hi khovel huap indona a chhuwa lo nana malak na nia Pentagon hian Israel rama hian ral thuam air defense le munition te po athon treu to a tuna hian US indo long ro pui indo thlona tam tak phur le air defense le cruise missile huai sar tak phur chu Mediterranean tuipuya an bok phek vung maya heng US indo long lian panni USS Gerald R. Ford le USS Dwight Eisenhower le athui roi ringat po hi sarkar te na po ina an ngam lo turani US General Kurila chuan Israelin ain ven na atana mamo anei theina an kalau kalani abik takin party dangten buaina anti zawlo nan ma kan ron la ani ti in Kurila chuan soya US official chuan Reuters a hril danin Kurila hian Israel sipai hruai tu tenen high level meeting nei tum thuwa soya hei hian US General pui Paul Naiber Middle East US Army Base le US Air Force Base te Navy Base atanga inven na mamo dan le tho ho dan tur hriat thiamani theina na puidon ani ati Kurila hian Israel le Hamas buaina zau zel tur ven na atan US sipai te puina asoi chhuwa bei sei ani boka
Washington hian Mediterranean chaklama aircraft carrier strike group ada a US hian Middle East a hian sipai indo thlona le indo longte omna hmun network zau takanei United States chuan sipai thenkhat mi sang hni vel chu hriat tir an ni chuan darkar somhni pali chhungin an ron thleng hal thei atul chuan medical aid ang chi tren puina pethin unit te po an tel thei don ni in US official chuan a soya Israel chuan Iran thlop Hamas Gaza Strip thunun tu chu ti boral an tiam non le bok Palestinian maktadoi ni point pathum chenna Gaza chu total blockade hnuaya an la om meka amma ala om ngai lo air strike lian tham tak mangin Israel chuan a beina sa hle Gaza thunei tu te chuan he hmuna hian mi sang ni zariat chuang an thi to ni in an soya an zinga hmun li a thena hmun khat vel chu nau pangan ni US Secretary of State Antony Blinken hian thole ni khan Israel war cabinet tenen darkar tam tak in biak na an naya an meeting lai hian voi khat chu air raid siren a re ka wangin bangkara minute nga chung an tom pha hial international diplomacy a hian humanitarian tol le buaina chuak tur ven na lam an ngai poimo ber ani in Blinken chuan a soya Israel hian Hamas chau hi an bei tur ani hmel lova Lebanon a Iran thlop Hezbollah firfek te hian ramrikal tlangin Israel an ron ti buai charchara mortar silai anti-tank missile an ron kap de oreng boka Israel sipai nen an in kapa Hezbollah commander pakhat phei chu ka hlum ni in Israel chuan a puang he indo na hi Russia le Ukraine indo na a in khovel indo pui kai chuak thei ani meka dar huk thai ani reng mai Israel chuan thole ni khan Lebanon ram ribula KM ni athuk Israel ram chung khosom ni pariat chu an mun ma chua san turin thupe ka pe vele ta a hengla hi Hezbollah te bei theina mun vek an nia Hezbollah chuan Israel position panga an bei thu an soibok ole media report pakhata chuan nimin lama khan kan ron puang to a Israel in Gaza alu khung tur chu US President Biden a vo in lama Israel to wangin anti khotlai ni in an soya ground assault bei hun chu a hun tur puan lok lawa sonani ma se US President in Israel ram a chua san vele he bei pui thlak na hi thleng tur anga ngai ani thu Israel News wala chuan a soi report chuan he hun son ani awang hian sipai ho tu then khata lung oilo na om ni in a soya hei hian Hamas te in buat soina hun a pek tam pha mai mai ani political leader prime minister in thu a pek hun a che mai thein anam vek to ni in an soi IDF thu pong tu Lieutenant Colonel Richard Hatch chuan mi zongjong in ground operation an ring veka an soi supa ma se an rin lo dan deuh ani mai thei ani kan soilok thei hri lova ma se a hun a thleng thuayang ati kumsang khat zakwa somli pariata Israel Independence laya Arab hawin an dawron le sang khat zakwa somruk pasari niruk indo laya lian tham taka mel ma ten Israel an bei huk nuwa tun hi Israel beina lian beralania ani na taka chuan Hamas in Israel an bei kha Arab thlak le a 9/11 anti helpol in US in chong sang an sut chet ang mai kha an tekhin mi then khatin an soidan phei chuan Israel a ron lut Hamas hel sang ni chuang khan Israel mi te kha an bei satlia lova atalin an tal chutiang khoparap thlak le nun rong chuan an che ani thutlung hlui huna ha aya ha mit aya mit eye for an eye tit for tat local pui to tu Israel hian thung rul lovin mel ma te a sezol chuangai lo ti kan thavek ome an mi le sa nun na an hluta an vo hle boka sang hne paruka Hamas militant ten an man Israel sipai Gilad Shalit chu kumnga hnuwa Hamas hawin an chua October ni som pariat sang hne som pakhat khan Shalit chu chua ania ma se pong po chua zelen ani haulo Palestinian mitang sang khat le som hni pasari zetin Israel chuan asipai pakhata thleng ta ani Palestinian sang khat som hni pasari le Israel sipai pakhat nun na ain hen ti na ni chu
chu tiang khop chuan Israel hian ami le sa ngai poimo a hetianga tang in thleng hi Hamas lam hian tuna hian an soi ri tran ni in an soi Palestinian sang ruk nena in thleng an tin tu le mek ni in an soya masa Israel hian heti tak maya ami le sa la kanun ronga ron che hi a then mai ve reng hi arem ti to lo ni in alanga leilunga tanga nuai bo turin vau khan na tak pe in phubalak ngei an tum ru hle maba ka kau kan ti to kha khovel in do pui pathum na kai chuak thei buain chuan thla ala zar meka hei hi kan in soi theina ni lovin kan hmule kan hriat lai meka ni ole khati chin khani phot sela video daplia chuan thu thar jok nen kan ron let le anga in do thu thar ber ber hriat thai nan he channel hi